ukwerewa ana baraba ukaja gutega aja be flat matuja ti nukona ukatega matuja kwa na ja kurija taneti kwa uja rindia nini no kethira mutundu jwao ni jokutha kidogo jabau na ana bena delayed milestones baraba ti umbite gukinyithia ula mwana eta mwana akajiara tukamea kugwata nkingo agukaranthe akwanjia go crawl yes mantu jajau ukaja kuona mwana jo na delayed milestones hata hiyo furaha center tunafanya kwa furaha na ndi makena furaha imakena na furaha na kwa gikeno anava kwa bagikeno no keja gutegera antu barabonze bari bethagura bakitango gia furaha center ja occupational therapist na caregivers baratu inabo baturagia gikeno rietwa riu rejire kuringana na kiratu kwenda kuahana baba which is gikeno na makena wambiririe ngugiri ni ugwe wari na mwana ukariuju kana mwana wenu kana abo aciaranire twa mtu ukariu kana ni wambiririe untubu untubu bwambiririe kuringana na acore ni igagora ni mtu akwiraga acore bara witanagia abo ni bo bagatuma ora kirioka leo kwina nanja yetu ina leo uo uria thanda kuranirite na tujabandi anti withagirwe na kuguru kumogo kwei ungia na kagukumo mugongo leo ndakurite nkiona bagitura gusua like utethio bwagintu kinana kina ana bao batia leo nironda ndauragie kethirwa antu bani ni bonere wega no kariku ikethirwa ni bombereire gutethwa bikinya mbere bakura bakinya miakene jeu mtu atingi itethia kumira au leo idea je yajania na sore to ukaigwa mona akiuga mwana mona na kwenda wheelchair mahali nuje mukuru okwa ageta akatirimana na antu njere na akamura ni nkwenda ngolera uteka no ntetheria mpumba kugitatia gwita sibitari mwana agitirwa mazoezi na anarikinya we mbere aitete ngugina na jabau kwatuika leo tukugwatana biongo bire bikari atia bikari omwe alafu asore betu nabo twabera leo anto ntuko ni umiro kuguta kugurira mwana diaper ungi agwita kugura wheelchair ungi agwita kugita gintu kina ti tubeki amwe tuswe occupational therapist uriko umwe twanjirie gikundi twanjire kumenyerana bariko ana baba asore betu nabo ni bau batura in fact that's a good idea leo twanjiria pole pole twambiriria na ana badhato 2016 Thai fura aja ujo meru tuina ana nkurukia 300+ na weta na arara mikinduri kwina ana bangi kalebu ganana no kwerewa no ntu therapy yetu kiro gitumingo kwira namba yu ni antu baraba kurukirite njane situ tukigita mazoezi no ntu mwana mwa mbuga alienda wheelchair ungi alienda clashes ungi no mwanka gitirwe mazoezi maitaja tu kwa kiumia kana jairi kwa kiumia kwa wana baraba kuruka ira njane ne zia tuja katugeja mweri jo tugitega record kethwa irita 450 na mazoezi jabo thitha iria aja muciari gakareta mwana kana bogira mwana gwita atia na nete mtu akaireta reta ukeja gutegera but ni tugita a lot of awareness kumenyithia antu na uo methatu kaitha mwana oku mulete ariku furaha center na twagwa mwana okwarete furaha center ri waletwa tukanjia kugita screening twagita screening tukaseparate baraba kwenda wheelchair baraba kwenda mazoezi na baraba kwenda into bingi tofauti nuntu occupational therapy na ana benda mawathe ni benda into bingi mono tofauti kule we nyoke jaki akienda into ja assessment uno ithurania kumutetheria kiendeta ku place wa skuru aliku antu wangi leo ana baba bejaga mazoezi aja kuna bala beje tharimwe akeja ki tharimwe kana jairi ikalingana na need ye mwana ja mwana wa autism no ejaga kara kinyanda dakika 15 nyambele ya settle kwambiria therapy ukarigania kinya gutumira like 2 hours ugikinya ku settle down buchinchi activity butakiri activity ingi akujukia that time leo kuna baraba ya jaga ina short duration na kuna baraba tindaga birthday care baraba tinda birthday care ni bara ukona mwana atena mtu agutigu wawe na nuko menya hana bena disability they are at risk when badina awo unja kwa utokiara musiari antu wita kuromba na ubarabarene
ugwelete mwana kethira ni ta mpempe wite wende ja kuna musiari wenda ya mpempe ara makutano ukaja kumuonera wathakanite mwana thai ntuko wingi watamugurire no kwelewa yes kana ongi ukeja kethirwe na kibarua kinyagia saloon leo antu amwana atinda ku ala boxine saloon ine akeja tukakarawe tukamugitira mazoezi tumwebia kuria na atinde akenete ojora fura irigikeno yes na leo kirengo yaku makenanti yene mbitumite omba kwithira ugeta na mbere every time no bugwitithia na mbere no kafure gwita na mbere kwithira ikura no butakabo kuona na kinya bangi nimbi gutuma bugeta na mbere kwithira obukijukiana oana akoyana ba improve ite ba makwenu bagirite kana imbibonete tiga nkwire no kona jamu waka jojwa 2023 kuma kanyuma ga covid ya wo ana kwari na ana baba ingi mono bala banjiriria kwithira bena environmental issues ndenda kujita environmental issues nontu mwana uria waingirwa nyomba ugatuika ngugewe ni TV yake ukuthukia process development ya mwana ou leu ana baba ingi bara bejirire ga period ine kau na bara twagitaira mazoezi nyambere covid ni mwankatha ini batonyete skuru ukona mwana tukumugitira mazoezi akwanjiria kwaria ago karira wheelchair we akajitira skuru leo mwana gakinya kagita gagwita skuru kiratu ta independent kwithwa no na kumba kumenyera wengwa ikethera na kwenda gwita kioro akauga ni ngwenda gwita atia nkwenda gwita kioro kethera ni ukukana ethera atere wakomba kuga atia ntere wandi na mpala ntikwigwa bwega akakinya stage ine eu ethera ni wheelchair ne ethera na autism like nini ku balance tukona kinya concentration yekwanja kwija attention yekwanja kwija tukamutuma sukuru ageta sukuru inge kawaida ogwa mbera ethera that is not encouragement ogwa wigwa atia kinya musiari ukena yes inyore musiari ugukena eni na kinya bwingwa na ndefra therapist benu bwa yes ana kinya therapist bagakena improvement on the ma kwe musiari ukareta mwana athuganie ruju mwana ukwageta aukia kamire kwirumirio wera ciari tabate ti nkwira makena kethira kwithagwa kiuna ginte gikiumo ni kuelesera musiari mwana okuo kamukompea na okwana ukamukompea na ojo na ukamukompea na waungi ojo kia mwana okwa karioreko akariojo kwanza au ntore ni okeja kwithura kuna mwana bajare lilitwo nae leu thina yonthe riu ni njire nontu mwana musiari akaulagia aho ujure na gwita ni mbigitumyo kwate gwita atia ate gwita na bajare ri mwana oriku no ri ongi kana na bakejaniria mazoezi ntuku imwe katuika bakugitirwa assessment na baku admit wa ntuku imwe ugategera kona nini mwana ojo weja nyuma kana kinyanyumewe ako improve na gwita skuru ndio waliku alio nonto imagine te ana bonde ba improve abageta skuru kwena balenya batomba gwita skuru at all nija papa mo ukona twina bwao igatuika riu tugakara nabo till I don't know when God wants when fura keeps full gekeno kiendere nonto na tatukauga no kwelewa ko kwethagwa kwina inya mono kweresera musiari that mwana oku umujukie ariwe ukamungwanithania na uriku na mwana ongi kwethagwa kwina inya mono but with tuenderete na mazoezi pole pole nuje turitaka dos kanini ga information tugakwela mwana okwena kina kithagwa kina raisi mono ni mwana ora tigiri juju kana mwana mtuthomi no nto juju na bone bakulukirite into bibingi juju agakoro bubu kai antu abetana mwana Nairobi betanga kulega kumukia mazoezi yankale na yemwe kagembi mazoezi nkamenyera ikajuju kau nkajuju gakwa na tino kumya leo ntuke totore batu turenda mwana eta roju au kirete no kwelewa leo au nietethagia alafu mtu weta skuru mtu thomi ethagwerera isi no tukamu na aru ukeja nkwire mwana okwena autism teu nkwire ntuko wengi okeja mazoezi gwanjo kimbira nembi autism nembi nkuria ni wonere ina ndawa ombere ari yerirwe tina ndawa leo ndawa nembi to mazoezi na gatuka twanje kuchiomiria kugita atia gukarayo na kenda ku accept mwana ukatigithia mwana nini mazoezi muikia skuru muintegrate na bangi no tunithi na behavior na social interaction yes
na riu kiri furaha aciari bana na ba tuona jojo ntukwena arua abarara kana abakejirwo goro ne aciari kana te okathithia kana bejire ke makena nwengi na wao na nwethe most of the time bakeja ni baije makena nwengi makena na ntubawe te makena nwengi na nwethe makena na ntubawe nuje turi baba inge ni baba ni bo tueja family yetu eja family tuti nikyo furaha is a family to kila kitu ejukagwa kuma the family from the family ground leo ni twenda leo mushari eja tumweresera tutena boarding facility nonto our boarding facilities for the future yes nonto nito kwanda kinyako gita integrated school an inclusive school ela tukaunganiana bana ana bangi leo nonto rimo baleta skuru imwe nya bakaregwa jamero ni skuru imwake ira yombete gwitikiria ana baba inge baratu ba to exit kuma kile program kenda beta skuru ni skuru imwake leo turenda kugita alaba kaomba kulala na alaba kaomba kuja kuintegratiwa kwa thai ni mazoezi yake tuinajo na the daycare family support from there where they are no kuelewa yes tukabariongera ala bari ikethura family na some issues ja kwithura mbuga batena irio kwina thine malazi tukabatetheria kuma ala bari lakini leo for dream we furaha ne kwa karoire roire ni na twina munda na tugaka center yake ja kuonwa kuona kwa nonto na mwana ojo twaugire no mwanka kene ko mwana wa akinyangeti ni aratego wake akaigwa kanya ekathongoma muno muciari kana aciari baku bana bethekera bereta na jojo imbi betherete bethoma kana bwethera kwina station nimbi akubaritana kenda ba accept mwana ojo atechinchia na arua tirojo achinchia onto bono bukare we utoro bwa ebunde oh yes muciari agakinya ntuku embere kwigintu twitaga assessment assessment yeje ni kumenya thina jia mwana ni iriku nimbi mwana omba kugita na nimbi mwana atiomba kugita boke kinya kugita assessment yewe onde bokinya nale jamu ciari already ni kwanja kumwira atia ikwanja kumurugura akiri ikamwira haya kumbe mwana okwa nena mwaka lakini atekomba gukaranthi eu ni thina teu kwa wiki kinya tugikinya ukinya kinya muthia na no ejoke kinya ibati kujukia mbuga ndakika 15 kana 30 lakini no ejoke kinya mathaja iri kana nya buka tigira kenda boja guteukira ntukwingi kwa ura tugitane ntukwewe mbele assessment tugite yake assessment tumenyithie muciari thine mwana ni iriku na nimbi bati tukagita alafu kumira mwana muciari atonya kiri program ye furaha tukamwika leo kile family na lira twina trainings nitugita different trainings jia ciari yambagiria na kumolo bati kwa mwana ole irio ntuja mwana cerebral palsy kuna bara ba blenda iro irio mwanka bakija kinya bena miaka kinyaje 10 leo tukanja kumwereserola mazoezi yato kugita nija gutetheria mwana ale omba kugita atia kumeria irio biawe no kuelewa leo kumira wo tukanja na trainings ndogo ndogo kulingana na kiwango kia ala mwana akinyite na kethro ni autism kethro ni cerebral palsy tukabeka amwe na pinya kugita support